Bang, kalau bateri keluar unverified, kenapa ya saya pakai bateri OEM phone 14 Pro? Untuk bateri OEM ni, memang kebanyakan dia akan keluar unverified 64. Tapi, kalau korang tak nak keluar unverified part 64, bateri iPhone high capacity ni, untuk iPhone 12 ke atas, korang boleh diagnose akan net use. Tak ada keluar 64, tak ada keluar unverified part. Ada battery health untuk semua model guys, korang just PMP je. Yang mana ada masalah bateri cepat habis, nak kena charge phone 4, 5, 6 kali sehari, korang nak kena berat-berat bag, nak kena bawa power bank, nak kena bawa charger sana sini, korang grab je bateri iPhone capacity ni. Sebab apa? Capacity mah bateri ni lebih besar daripada ori, bateri dapat tahan lebih lama. Untuk iPhone 12 ke atas, korang boleh diagnose akan net use. Tak ada keluar 64, tak ada keluar unverified part guys. Bateri iPhone capacity ni korang beli dengan Anand Computer Handphone, dapat 3 bulan warranty. Ada apa-apa issue, korang contact je kita akan hantar bateri yang baru guys. So guys, bateri iPhone capacity ni pun dah terjual sebanyak 3,300 unit lebih, dan dah dapat banyak review yang dah puas hati. Korang tunggu apa lagi guys? Pergi grab sekarang, ada free shipping, ada diskaun, korang terus check out, okay? Ciao.